Baleka isole lapho aqala abanye ungazuphike insizwe engaphakathi ungazuphika ukuthi umnywa inkabi ephezulu ngake ngakhuluma nje ngeinsizwa engekube sinaso isikhathi bengizokhuluma ngensizwa engangayibona ehospital ngangisafunda isikole ehospital kwamasho ngisavakasha zayiphethe itheku zaziliphethe kanje lezi insizwa kanti kuzohamba ngificane nayo ejele ngo2010 yayisikhathele sikutamu orange wawungusabona nokuthi orange isiphila ngokudlala ilabane idlala amaphepha idlala ilabane idlala amaphepha isenendaba nokufuna ngaphandle nani so sathi basixoxa ke noma ngingasayiboni kahle kodwa indlela eyayikhuluma ngayo yathi phela ejele ngixoxa ngalokho ziyaxoxa insizwa ngaphakathi uyazi ukuthi ejele manixoxa nize nixoxe nangokuthi mina yimi nje ngabulala umfuni ngangisasithenga usibanibani lixoxa yonke leyo nto leyo uyabona nje ekhesi kaSindiso Magaqa lapha eMsibukulu imanagement kamasipala yayikhipha u600,000 ikhokhela umfoka ukuthi inkabi ithe inkabi siboshelwe linye icala ise New Prison eMaritzburg yafika yathola ukuthi kanti njoba ngangiyosha uMagaqa nje wakhishwa 600,000 njoba sathola 120,000 ethini usethola ngabanye abangaphakathi ukuthi hayibo nina kwakufanele ngithole 600,000 yavele yathi ngizoba la ngizobakhopha konke igama nje ubufakazi welike yaba ufakazi westate that is why yagcina ikwenjiwe acebe khulu la ngicela uqede khona ukuthi siqeda kanjani iyaphela na akulula ukuthi iphele into yomkabe imisebenzi ayikho imisebenzi ayikho ngoba the only thing engaqeda into yomkabe ukuthi kube nemsebenzi ayikho imisebenzi and from the look of things kulabo uhulumeni abakhona akekho uhulumeni ongalethi imisebenzi so akulula ukuthi iphele siyabonga